time. And I sorry them no. You so now. Once I want to slow there. And yes, I'm Koreana. And Grufo go back here. Open the page. Debbie, no matter so I'm part of. So open you corner, say na ne band in Eja. O mo ni nechi. You do anom so. SDA for quite for bu o ya de pa ntene o mema back in. O mass. Debbie, yeah. Para amata voix ferio. Agrono. No one acquire fun. Enjoy business. At the saying, Koye. Dear Chiebia. Enra, you know, Kushia or Parliament. Na easy. And our newspapers now almost. Remember, I am Aquaba official. Yeah, Minia Bema. Yes, not say. Medasi. I am Payan. What catch you? Oh, Naya can once. One I remove. It was Abruso. Abruso, and was an Abruso. Now, him say, Abaye, we are no Pabia, Bana, or Tanaka, no makeup news, such as a polishing. Oh, you be our car. I know, you know, okay. No, I say, I now heard me. I know, only was Opaco in Chance Super. Okay. And then Miss Banam to become a mistake. I was here for camera. No man, we will see Hannah. The Amontias and the same young point the form that here in the boy. Okay. And yes, see a beside the Netena qua. Who's all going to cry say a Buchiano? Yeah. Yet Tunchuma. Yeah. Near the aqua. Tia, when you see a quadia young point. Yeah, the form that was at your pons and that. A pidodo. Just a woman. Opa, Sambala Calo. Oh, no, Mass, I don't know. So, what was said, yeah, carpenters here, Jumana said, Tokro Baswa, yeah, the filler. Filler, not a filler. A filly. Yeah, the pot and the filler. Just say, no, this on the pot and the filler. I'm friends at Sandy Filler. Aye. And son, I was foundation. And out the foundation. Aye. That's it. Nina, I just saw the lack of faso. And son, a woman, a woman who buy no more. And the pot and the filler. Cosmetic industry is a huge industry. Sure. And unfortunately, you know, and I'm so my mom for so a year fake neoma egumi. Ube use na reactions be a common reactions be a say when nim crowd poto. And also another big issue. I was say ebi wo ha yesi o ne bo den na tese na ye papa enti nipa na use o hu reaction so say be ya wo beja na de ne bo den o enti na o use na wanim so na wo ko ba bia atade de emma mbe se obetimi ahye content santen eno na ye bo de bo ko be si wonsa no na wanim wo sha mask enye yi. And my worry is ebinum so rely on makeups na ma self confidence no efi ho. Yeah. Enti sorry na wanya makeup a ontimi mpie. So the makeup asan the whole day obey basa, and I think when it gets to that level now any addiction but only the first na me nim sa de no there was a day Michelle lady back home me hu na am say eh ade wo yare ana and o say dey me makeup you see me am shame papa there be nima no without makeup no me hu no with makeup sama I draw some picture bi o ma dwunim yeah it dey awanye no me hu no na as wo yare yeah on na mama so wasisi ni trust sa ontimi mpeja e ya mo fa yensi he ya mo fa yensi he ya ade ba kwa me kai pa Ghanaian movies ni bi minimum bi a Ghanaian movie wada sori anopa na ni makeup cry it me kwantwema and they no credit you make up the that will move him. Okay. And when I'm my one be so in real life or movie na ye ohu ye no na ye cha ye maba ye omu ye sini bibi ajake apia na ye de koto no so na wada na ni makeup na ni fefe o kwa ne boy ho a no no so achi nti o kwa na wachi di ada na ahemache hu na anabia na madam fu bi so ka cha me se onim obofo obeba ne dayem ebia no obofo no per life ti woda was so or prepare say obofo bi oba we say yes ade da ho na afetu odizavu hia ajinsem enti mama yenhwe sentia ye waba na me pese quickly no ye share other stories in newspapers apart from budget and quickly you run it through and na yemra budget so any Ghanaian Times the Democrat and abusuan for yemfa and somewhere woman no US speaker Pelosi waba Ghana mu a oba bedu ha na ohwe se de Ghana
mamute dia kenkan ye fa bibifo ho na osusu senka Ghana yete nkoba bedu ye bia obesi wo airport na no je senka wo ba ode ne na piapia nwura ne bia nse no nya beebi akọ ana pre no kra ba ye na nka ba besi nnua bi so oba ye nka dua bia du krom ho na nka bibifo da na wo hwe beebi ye kokọ sua no dan ya wo da mu kwan ya wo nam so nka krom ha wo se asa kra nsa isa wo se nani agye pa afen ko ba ye na nka wo hwe se anka wo wura mampani atena ye anaso wo kọ beebi akọ wo mo anka ho bambofo sojafo na nka mo twa ho ahia kuruse na nka hu se ahwe ye kura nkrofo betimi aba bedi yedom wase oba bibia sa ni ha wonam kwan ho no ohwehwe abonten so sade amanfo di wo makwane aba wo hu se Ghana de dikan ahajo asumdwe wo ha ya ho bambo jane na so enti wachi o my Ghana prise ese de ekoso no anase ka se de ekoso o my Ghana mu no nani agye ho pa enti wo se wonim nanim samse ne nananom bi ba befa Ghana fo bi domum ede wo mukọ wo mu krom America na wate se yesi Cape Coast Castle honom ne yede wo mu fa ya se yede wo mu konti obekọ no de nani akọ na so ne Ghana edi a wahunu se de oni wo mu ebedie eno de bokrata no ede aba na wo se nipa no a yesusu sa wo mu na wo mu chi Canada maba no kokosie ye no omumu mako nan yesi se yebeja wo mu amomo akofi ampa chotie ni ye bill enya se ekotua sika no ade ato ho na mom eye de obegina ho no maka se nipa yi momani nkofi obefrifia aba momodi nasem na se wodwane a ana mo hwehwe ne na mu ahu na mu misame me nsusu ma anya akwakwasi biribia metua sika taku anasa sempoa ena de ama Ghana aban enti wo mo yesi nipa wo bedi aginamu no bela de ato mu tiri so eye 800,000 Ghana cedis nipa mako nan na chese 800,000 no wo becha mu nan ena de ato obi atiri so ti de obokrata yi edi mu nsem ede aba yemfa de obokrata daily guide emfanto aso na daily guide obokrata no ha Mame Pelosi a wo ba ye no ne mfonyine da ha wo ne mampanyini wo mo bonkomo na wo hwe mame na wa shata de fita da mampanyini so said nim dada no African print kama red yellow green in the woman washing kiki eno mugina ho mo bonko mo honsam de ya Canada nipa na so aya mo bail so honsam e wo ha yesi atwa kwabranto 800,000 Ghana cedis de ato mapampem say wo mo so say kobas wo mudwane a na ne wa wodu tribeji a kyerman kyese sai ska no wona obetua na de obokrata na ensem ba kwa wode aba e yo panyini kanu furi atemro kopie mo membra hye na eja akomasika afe no empire mu ede wo kwetwetwe mu kyere Ghana de hye nyina da eno so mampanyinda da John Dramani Mahama gonja de hye konkra woteja tanwoma so de proso no bede wo beka nsem bi se efrifie mpinu ene dumienu de besi efie mpinu ne dunsia wo manga na akwan wayeye na so akwan wo mahwehwe a wo mu hu etise de abayetwe ska foforo a wo de beboa se de be betimi aboa ama wo manga na akwan bone a eku momanfo etu betimi etwa na ya so a yesi one district one factory projects na ni nyina da ekoso a ene won saka daily guide obokrata na betimi hu be no memra bedwafie emra ye de basa de be ya abaye na musifo ebetumi atom so aba no yesi ekofa da ready by dom kuma no dom kese afam ewo mamu mrahye bedwafie ma sanka daily guide de obokrata ene na graphic de obokrata nie graphic nso se ya ye dwumadie bia emma akandifo ya wo boasere bia ma betumi agina wo mo naso na wo mo kura wo mo ahonimu yie afimpe mienu ene dunkron no wo mo aye Ghana Feminine Hall of Fame induction ceremony and na oma ya mpanifo a wombedi wo mo anim no yayi wo mo a wode wo mo edin no wo mo ho nsem nyina abade bokrata graphic ne fa etoso edu miensa afei wo se emma wo mo de wo mo hye apepa aban ani kronkuma mpuntuo mu no ehun hia papa edi mpuntuo eba wei eye bra na wo ye encheche adwumadie ede ama ahemafo a wo mo ede wo mo ho asi wo se wo beboa ama mpuntuo aba eno na demokrata yi ede aba wo chem se yeyi emma efiri apepa aban eni kronkuma mpuntuo mu a enye ye da biara da emema de ese wo mo sori ano paprapra wo mo to a tipa wo mo kọ emma na wo fie enti wo mo no munim ye kodwa so ye no aduane ye hwemma ye do mbekọ school ye wie na yankasa nso so yakwa ye adwuma aba be so fie mu ede na aban ye yanka betimi aboa enonom na wo se wo keka bomu a emma apepa aban eni kronkuma mpuntuo ntimi kọ animu enti ene demokrata de abase wo ye ncheche adwumadie ade ma nananom ahema wo mu na wo mu ye kuro wuranom sanze kuro ene maame ne dia enti ahemanom na sese ye de ntete no nam wo mu so se de ebe ya ebeboa ama empuntu a ye hwehwe no atimi akoso eno ene ensem a demokrata ide aba afei
flag bearer edema NDC amanyoko John Dramani Mahama eze ya ima mpenda dada na tonchen sanse ni abro ya campaign so de the flag bearer nenam de adima mpeni dada na tonchen kakra flag bearer na de atudwa ss bibi nkomodia bi ekoso a wasa isi ma onkase MPP abankwan na owo Ghana ha amanyoko nketenkete ni nyina Power Unity Party omo amaka nyina ene Fire TV mai ne party no unimi party ne de menim Chirabosom party no say say oye the rebirth of Kwame Nkrumah ai na Chirabosom no na Chirabosom party what political party founder na papa no na ni so ade hunu no yam penti ansa on say ye de na sofo no be ma na baka so Chirabosom ahwa na waye machine programs kakran bi said de okasafa factories aya abandon ya to na saram ehye tifo de bia papa no wani so ade hunu and is only one in say no say all casa factories are debi ni say answer what was ne ka na dey na chese want me nye hwe nipa wa employ mo ne kakra kro we agrani form ti na make sa wo dey ya mani mo mu Ekuadonko wani so ade hunu Ekuadonko den na wan o say Ekuadonko wani so ade hunu wo dey yedi nkoma o say o ka Kofi Wayo oh and yes na so obema momo adamo no wa anya bi say cho be ka so onye farmer o check cutlass sa ya ne yemfa nkonkodo ono tika no abrese yes unimo wu a hwena no ahwena obisa Dr. Pako Sindo we flag bearer ma NDC amanyoko John Dramani Mahama o si isi menye nyimu o ye nchecheye na acheche ma enso obia so amanyoko bia nya ne chefa we graphic and odi amaye Daily Statesman de Obokrata yemfa entoaso na wosofo ne risk asem wo se ahondede mu contract bi wo ho aban de ne sakosha ase abandada no enya de ebo a wo manga na ekotobekuma enti aban so oba be review na fe wa ha na ni te sa prinkensma no de her contract ni ba bi enye no na de wo twepen te sa examiner a wo makin so hwe na akora atie no na ni wo twem wa na ba bi ebebo oman no yetimi ahwe na ye de ani akọ na yetimi aboa ma enyina mo de won sam atimi akonkan e wo mayimu na wasofo kuro ya was we've made big progress and some work no and was ade asoto was Ghana's future is bright under MPP was e nei say wo hwe no ma hodo an na dan kwakufu ado efiri so betena banwa so no so afna mu so so yare wo ye frena no pawia ne nwumra wo beba was so ma bo adwuma pa free senior high school nie nurses any teacher trainee allowances one district one factory any one kron ba one village one dam any one constituency 1 million Ghana cedis so den no ni nyina guguna kwa ma di mu adanse se o mapanyini se ye kasa anfo na kire ne nto aso na je se no kre se adwuma de wabo bi pa na ha ena de obokrata ansa de abeto monte o se Ghana 6 progressive agenda with the US Ghana ye hwe ni mu se ja yonkofa ye ne America kodu Trump ni krom ya fa no ehu betumi aba mfa so de am wo mayi na eja America fo madodo de o mo cha Ghana e bi beso ye so wo be ne den ye se bom ne bonti nei de obokrata e phrase statesman de ene wode aba. Okay. And na the finder the Democrats no so ha na was say katafe to so enum no was not ejinat no and na wo bokoko se ene ye de abehye wo mene ss wo mo makwan a extra classes ya wo mo ye ema enkwada no eye ban force enti otwumu ene betene ye pe wo kira de nkwa makwan amakwan ajeso san kokoche enkwada na de vacation classes eno na wo mo se de wo de sa adwen no ba ye no san kwada no so da ye foforo enti sa wo betene kakanka eno susu ni collection bi so na oboja e di agumra se bedwafo so say said ye to mo so aba na MMDC so ye beto mo so aba mo nya ne ntantan na mo nsesa emranim enu enie afa wo tu ensamtrofo for say enu ma efa political business amanyosam nhyehyeye ni mu said ye musitie no e wo sam hyeda tena se na musua mo pa obi ma ne kire mo ade said ye be ya ebeboa ama mo ate amanyosam ene kwan befa so a mo be ye mo adwuma no ase na ase mpacho finally eni December could be a wahano KNUST Hospital and na Kokuroko Charity Foundation. Ya nua Kwame Sefakan ne foundation no wakwa koma wo mo incubators emienu wo bo adwuma pa wo de ne wasi wo ese adwuma wa ye edin Ghana fo e de ama no tia wo mo tie no pama wo ne wo no yese wansena ni hwe no opra ne nsa enya fodwo de enu bi enya fodwo de fodwo de ne ye remix version
o se once na posane se ma wonya hwe we dia wonya hwe enye ni die ni bia we dia wonya hwe the message here is many things be call round na enra mutie Minister of Finance or can sembebre the next standing out now Novan ma mintie one thing in the statement I would say o be pesa o be ka ho am say me no ye ba no petrol semsemu en ne ade ba ko a hete me pa because o hwe a luxury vehicle tax am say answer na ye be a kind a media review no ye kan ho asem ye ka say either some be abolish o be ye free ho and some be revision na the ye be won bebre ni say o se bebre na nkofo aka say ye pese agege to a esi ehwe how a ye be koso a ye betumi agege to no na obroni kasa potom ne be ka say the government is always interested in going for the low hanging fruits. That is the using going to tax the consumables, which is the easiest way and making sure that everybody pays. But say you can say making sure say muntia tax no be bebre widen tax net na amaya. And don't just say you should go for the low hanging fruits because so we share exemptions and kofonya e wo krom ha. I mean, what's your MPS exemption? Any small thing. Is that exemptions in your way? As any compliance, I say to me, need to me, I work on it. At the end of the day, your calculation is simple. Your fancy car we use to 10 gallons and Emma will tank and yama. And I say each liter biano 20 pesos, and to get a gallon 4.5, which means ubenya 4 liters and a half ba kokakra at the account and 1 gallon into no that is 90 pesos into 90 pesos, which means that per your 10 gallons 9 cedis extra and a wutia any amount a wutia for any time to fill your tank. Bobeka said 20 pesos near Kitwebi, but the more you buy, the more you pay. And not by when you scadi, but me feel say enka yen share compliance level no na yen share exemptions so ye de man yentete so mo entua na make sure so betua tax no sisi ano yempo we have to pay sisi ano wo farmer kra wo share baby a wo share bia na so long as a wo fa car no because a parliament approve wie pe omunya wie ya it will kick in start here ejuma petrol prices no say and you 5 cedis when you use big OMCs let's go for the higher figure which is 5 cedis somewhere 19 pesos into no nature say already the 20 pesos no the back no unim say almost 5 cedis 40 pesos no van mame mo kakra 1 liter na ye ka say liter bia na ya to so no ye ka say me me ton 1 gallon 1 gallon no so 4.5 liters and ye 1 gallon exactly enti sa dodo no na aba beto so enti say day no auto 4 gallons now with their time say how many 90 pesos and beto so enti na we hu ne awutia enti ye hwe say eno ne ade ba ko ana na wo ka compliance brofo kese compliance no twi mu ene say omo a unim say Ghana ha no majority of Ghana for intua tax. No. In the omo intua na say aban behwe na omo no etua won to. Na enkonko ye say ye nipa kakra na yetua to no na de bia ye de bia kan ye de ho. Enti so one hwa de bia no hwa aban no strategies aban bia e wo mu bia hwa strategy either say ye be hwe say mo mutia dada no ene dey become mutia and I said dey bia no ombehwe consumable size no to say petrol dey omo dey to see any communication indirect taxes no e hon dey the to a but we are there now at the end of the day no then the poor omo bojo foi they will keep becoming poor which is not good. Okay so to minim odia o pese o ka ho asem tew na me mredo na yosanka de sha se o mis one man of na yi manum nam e de free manum but enye enonko on say nanka me hwe se tax de na oka say ye widen tax net no ama obi atimi atua bi no de omu ye de beba ne se ebe kakra no omu atua tax ne bebre bi jai esan se me hwe se me amitua tax no de bia ye bo me minim ansa na metua me tax no so kra no processes a mefam ansa na makwa kotua especially omo de ne enye formal na omo informal sector no obekọ akwa kotua ne tax returns no processes obefam no eno kra ya den and na de bia so we keep increasing and if that is the case na say aban no mpese
obebre bebre enti no ye ka say lazy man approach and obefa so say o ene metefa akomo yenche hu omo so no mu ntua na nka me expect say ene ye tetete niam bi so afiri aban kese enum wo mo ayeje tax na ye di tua wo mo ka no wo awugina ho no hwe o Gracia woje commission bi ene setye ene agree yesese ne de bema mo yetimiti another commission e ma ne tete ne yama so e ma ye adenti ne yanka say ene soro ho no adwumayefo e ho no doso enti say ye ba be cut the size of the ministry and as be ka appointees na aban ene tua o mo ka no na nka ma aban expenditure kana obo bebre no eno mra from na de bia ye hwe say ye be koso adidi ne ye be cheka na mamu matua na ye didi me gidi say ye ti no sododo enti ye dan ye nipadua no enti se ye betimi aye bibia ye no maduru ebe ma ye ti na kofom nipadua no betimi akari because se asa wutie energy sector levy na ye kan wasem ene de na oponkoma honorable na all church mu ye say ye produce energy na ye nyusu and me gidi say obi wo krom ha Ghana ha no mo a ne bu befu pa sanse ni krom light ni ho but ye wo enough energy to waste and the chrome light in your street lights no. So something is not right. So you want this energy, make us abandon that woman idea. And we see you make sure say we make good use of it. And you see it to be a mobile because you young man in Rosso. That's why chrome be or hono light in ho and to see all this energy. I didn't know rural electrification project na de buy no ya twentwen so. I didn't know ya extend ya mananko. Na ya say yes can but shigu. Okay. You get it? Okay. And ti ade a ema ya boka bebre na afa ye gusu mia Ghana for mo mutua tax ni bebre no. I think it's high time ya cut cost ni be free ho. Mate Sechwa komi ma minti. Obi, your problem. As a people, you have problem, papa. Anything, you sorry, I want to America, you want to UK, you took why you could Dubai. Essence, why you fair. You the tour and the yes, I know, man. Or man for Muti Dubai, or man for or more Germany, or man for more US, a tour or Mutia de ma bang. And only a boab no near the Yumpuntuma, yet be ya quine, yet be Sia Resabia, yet be Buamu Messia, yet be a trip allowance near them. Wama yeti say mekai kan tete na ye lampu yes lampu fo ni bo no bi adwane na wu dwane no hwan sika okay eni yemfa nya mpuntu dwuma no wo so sori a wo oba aban so sudwe tre se ope ayi yesi ebi mu kra ho ba bi o mu benum su kra ne ho den wo me ne mo ananum su enti wo hwesa aban be ma nsuo nom sika ban na aban de be ye nsuo no e de amo anom because wo pese obetia to. What you say? We should change that attitude. Who say you cannot eat your cake and have it. At the end of the day, tona wutiano. And on our binding bika home. Esa dia be put you man dia ma wa wi ase so monya akwa. Et wudan and who say wa we dey na wudan free home. Edu anadwa he kroma. Edu anadwa. Business is a wo kroma na ya do so ase awia. Meba. Baby abeko bi eton kelewuli. Ye chikusua ene indomie abeka ho ye twati ye wei enso bi entua hwe emfaso na wonya ni nyine ko nipa ne botom sa nipa kro na besa begina ho se na aban mo ne ho bone na aban me ye wei mame na aban me ye wei mame. But the question is, why na kwa kwaje the last time asase mu ye de baye no omo se e ka ye be body agege se sika no e do so sen sika na ebenya no me kai pa se the Ghana Revenue Authority for di nkomo eti e koba ne sa na akwa se de kenten e ko nsuo ni nti no e no na chese yetimi nya ho adwuma. That person is a failure. Na me kaba okay unim na ya agege to ni wia e kwa ye fa so e de to no kra ye adwuma no because me ya te me to. At the end of the day, government over 100 and something MPs, ministers. Near says canon near their mom. Yenya is when a government in a wage bill and the how mine. Wage bill no do sign the demand the ordinary government worker and I do sign the kwa baimu. Well, it's in the panic chat one no so good because who tell will be in the kwa. So we have a problem as a people. Jason Samsoni ewa dom 106.3 FM. Muntie we ma me ba abegyafo na ye krado ye be hase ye di nkomo. Akwantu eda ye